पाउसिदे यमपुम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे एडीसी बिल बोर्ड बैंक सेमनब खुलाई ओइना सिनरब्रा हाइबसि चिंगनिंgai ओइरे जॉय किशन हाउसिंग की लुप असम अंसम केएस ओना एडीसी बिल 2021 अगस्त हाउस कौदना टेबल तौनब दाबी तौरदना सिंग डिस्ट्रिक्ट सिंग द सथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट सथरिबा थौंग बोर्ड में नक्सिलकपा असिदा एडीसी बिल असिब बोर्ड बैंक सेमनब खुलाई ओइना सिनरब्रा हाइबसि चिंगनिंgai ओइरे आइना थंगमैबन एसीगी एमएलए खुमुक्सम जॉय किशन पाउमिसिंग द फंगदोखरे ngasi khoyatong puja community hall da pangthok pa pawgi mifam amada joy kisan makhatana hai atho matam da lega kasana blockade asi loisana na hona baga loinana table tawna na apil tawradun da dabi asigi matang da lenga kasana karam da thengna ka dabano aibagi matang da lawfam thokpa khongthang ama thalokatana laire hill area committee asi mla mayam na sembane committee asi da party punama ki mihut sing jawri bane masida bill asi committee ki member sing na jabra aibasi aso wang ama waire यारगर मखोय मखोयना एफिसिएट तौरिबा पार्टी सिंगना सु खंगफम असि यारिब्रा हाइबसि पार्टी सिंगना सेंगदोफम थोके हाउसिंग मिखल नक्सिलकपगी इशू असि चाकथोखनदुना पॉलिटिकल माइलेज लौननबो होनरिब्रा हाइनसु एमएलए ना अंगे पांदमा मफंगनबो होनबदा मियामदा अवाबा पीबा असि चुमदे नेशनल हाईवेज इन द हाउसिंग सथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिना मरु ओइना साइथेंग पीरिबा असि नोमगी छुर नोमनगा चारग हिंगलिबा इमुंग सिंगने इशू खुदिमक पॉलिटिसाइज तौदुना पॉलिटिकल की खुदोंग चापल लौननब होनबिगनो चिंगतम खाइबुंग खाइबुंग ताननब सिनबिगनो हाउजिक पालिबा लेंगागसना अफबा थबक तौरको मतमदा ऑपोजिशन अमु ओइना लफम थोकपा थौदांग अदु लौदुना लागले अरान थबक तौरको मतमदा चुमथोकनब ऑपोजिशन की लफम थोकपा रोल चप चाना लौदुना लागले अदुना लेंगागसना इशू असि अथो मतमदा लोइसिननब होनबिनबा अपील तौरकले माखा तरकपा अतोप पाउ अमदना लेंगाक जानकिबा एग्रीमेंट मफुंग फानद्रिबनिना माफिटेल दाम लौथोकपिरो हानागी मउंग लौ उदुना लेजरगे खुल कुनगमाथोय लेंगाक ऑर्गेनाइजेशन सिंगा जानकिबा एग्रीमेंट लेंगाक मपुंग फानद्रबनिना माफिटेल दाम लौथोकपिरो मियाम वारे हानागी मउंग लौ उदुना अदुमक लेजरगे आइना खुल कुनगमाथोय की माइकेदगी फोंदोरगले माफिटेल दाम की कैशमेंट एरिया द उवा थाजिनबा अमदे लेंगाक जानकिबा एग्रीमेंट सिंगी मतंग द नोबगी ओइबा खन्ना नैनबगी मिफम अमंगासी तांखुल नागा वांगनुकलोंग TNWL तांखुल नागा फुट हिल्स ऑर्गेनाइजेशन TNFO अमदे माफिटेल दाम अफेक्टेड हेडमैन चिफ एंड लीडर ऑर्गेनाइजेशन MDASCEO न सिंदुना कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की रिहा विलेज पांगथोखरे खन्ना नैनब अदुगा मरी लेनना MDASCEO की चेयरमैन M ngaran mina phungdo kibeda manipur lenga kamadi organization singa komja lisingani konge December mari da point taraga mapanda jana ba purake adu bangasi pawpuda point singa si sada home dagi hen implement tawdre sada home tawriba adusu mapung phana tawbu oide marmaduna jana ki agreement mapung phana lenga na chalai daba maramna September kunda ultimatum pesin ke madudu se action lokutta badagi impal ukhul lambi amade kamjong lambi national highway ani asida numit nini ki oiba स्ट्राइक अक्टोबर 3 तौगे मदुदसु करिगुंबा अमता हरक्तबदगी लमलाई खुरौदा अक्टोबर 13 एजिटेशन अमुक सथगे मदुदसु एक्शन लौखलकपदगी चीफ मिनिस्टर जाउन मरी लेनबा अथॉरिटी द अल्टीमेटम अमसु अमुक पिसनखे अतोप पाउ अमतना वाकाई तोब मार्कटी हाउकी पुंग कुनमरी की मनुंग भागदबनी लुपसेंग रानी गेटिन क्यू बो असेंगबा फ्रीडम फाइटर नति हाइना सोशल मीडिया द थागतना वाकाई तोबा डॉक्टर मार्क थांगमक आउकिप मणिपुर लेंगना पुंगकुन मरी की मनुंग चप चाबा एक्शन लौखट पगल लोइन मिहुई असे फागदबनी आने मणिपुर के तोंगन तोंगन ब लुपतरा काबुई मदर एसोसिएशन जरियांगलो बाउदी एप्सा CLK पांडम KSA इफाक अकोमलुप कंगलामई किलना मणिपुर लेंगा की पुंग सिंगसेलकले हिरामसी के मरी लेंगा से मंत्री पोखरी द लेबा फ्रीडम फाइटर रानी गैडिलियो की मेमोरियल कॉम्प्लेक्स पांगथोकी पाउगी मिफम अमदा पांडम की प्रेसिडेंट जुमनामचा दिलीप कुमार फोंदोखिबदा ब्रिटिश की मकुदगी मणिपुर खक्तना नतना इंडिया बुनिंग तम फंगनर होना की रानी गैडिलियो बो इंडिया मसा खंगदुना लेबागसी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू न फाव रानी आइन मिंथोल पीदुना इकाई कुमनाखरबे फ्रीडम फाइटर असिबा डॉक्टर मार्क थांगमक आउकेप हरबम यो असना सोशल मीडिया द करेम कथाइना बतरपा से लुबसना अकन ममोंग धाकसिना लवे मियो एसिंग मथक मणिपुर लेखना चप चाब थबक लखट कदबनी आइगे पाउगी मिफम अदुद सरुक याकिब काबुई मदर एसोसिएशन की सेक्रेटरी रंजिता गोलमैना फोंदोखिबदा
Lobdara asina thariba matam asi phawba ki manungda mark ti haugi basi fadrabade khongjang sing changchelakini aina phangdokhe. UPSC na lobba Civil Services Examination da mai bakraba taruk ki manungda anina IAS amana IPS phangre. UPSC na lobba Civil Services Examination 2020 da Manipur gi candidate taruk mai pakhiba madugi manungda candidate anina IAS phangle candidate amana IPS amade adoba candidate ahumna tongan ba allotment sing bigre. Ministry of Personnel and Public Prevention and Pension Department and Personnel and Training All India Service Division nangrang interest of service allotment bigre. Rank pudala kiba party ki thodam amasung rank sama gabar pudala kibe waikhum naidia da IAS phangre. Rank chatruk kun gamathoi lakiba KTMM DP chanuna IPS phangre. Rank sama humpudrani pandala kiba algorithm Frasasin India Post and Telecom Account and Finance Service rank chatruk hundrom de lakiba Haching Hui Aukipna India Defense Account Service amade rank satrit yangai gataret lakiba Laurembam Nelson na India Trade Service da phangre aire maga tarakba atopa pau amadana gari Imphal da purakre Manipur Hill Areas ADC Bill 2021 passed the Honenaba All Driven Students Unit Manipur Asumna Taliba demand asigi matang da singhi. District sing da tha asigi kori thoide ki Manipur gi singhi mafum sing da batam kaktaba economic blockade chathaki bedagi. Lambi da pandun lemba truck gari kya ngasi ahing Manipur police ki persons ni Imphal da purakre. Loinana blockade chawgat pakangpuna lambi da tek mai thaduna khongjang asi ba sawgali. Makhadana makoin taliba demand asi phangdriba phawwa khongjang changsin dawre. Tamba ki lup kharna so blockade asigi mekta counter blockade tawna ba sem sadun leinare. IS militant Chamrom Afghanistan da surrender tawkre. Islamic State IS affiliated terrorist Chamrom ngasi lepa pupun minta Afghanistan gi nankar har da surrender tawkre aina mafam adoge. Official singi warhol palatu da Chinese media afang tawkre. IS militant Chamrom province atugi Jalalabad city da nankar har General Directorate of Intelligence GDI ki official sing da ngasi. Ayuk surrender tawki aina nankar har GDI office ki director Muhammad Basir ki warot paladuna Jinhua News Agency na aige. GDI ki director ki matung ina terrorist adu Muhammad Dara Saparhar Court amsung Khogiani district sinda akan ba thabak tawba singne. Ana gila lohba sing asana surrender tawrakiba asiga loina na singlam damge. Province asida santi amsung tangdu laitaba hiana lailagani ana official aduna aige. Surrender tawrakraba terrorist sing aduna makhoi ki marupapang IS member sing aduna su makhoi ki khulai sing thadukna ba apel tawkre. Chinese Power Agency Jinhua ki matung ina aukiba thasing da hantak nankar da attack kiamam chathakiba IS group aduna pau asigi matang da haujuk phawba wa amatang nganglatri aire aruba da content asigi marpaiba pau khara asiba pau damjariba Manipur Local News YouTube channel amati Facebook page asidagi yengbiriba punama pathaga sari channel asina tom tak kanarabadi subscribe tawbidriba sina subscribe tawbirma loinana like and share tawbisu kawbigan punama po amakhana thaga sari